Yanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha lasemini siyiphathela umfundisi Mthethwa wasethandanani inkosi Mbusisi. Makhosi yasezulwini. Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha mayibe enhle kwabangcwele. Nkosi yamakhosi ngizawucela umshumayeli uMhlabathi wasekwandeni angilekelele Nkosi yamakhosi. Isihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo izukulwana. Senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bunginu Jehova maNazaretha Bandla lenkosi masikupestanaze. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazo lwezulu dokotela. Ngiyabingelela esihlalweni senkosi enkulu yasezulwini namakhosi asendlunkulu nabafundisi nabavangeli nabashumayeli nabakhokheli nehalamente yonke ingcwele yasezulwini. Ngizawucela ukubani ngiqede uvalo ngengoma 47 ingoma yethu ngu47 bese ngicela kubafundi ngiphenyele uGenesis 9 ivesi ka13 ezulwini lakho baba kuyakhanya impela ezulwini lakho baba kuyakhanya kingi
Genesis 9 verse 13. Ngiyamisa uthingo lwami efini. Lube isibonakaliso sesivumelwano phakathi kwami nezwe. Kuza kuthi nxa
ngizisa ifu phezu komhlaba uthingo luzokubonakala efini. Ngiyakusikhumbula isivumelwano sami esiphakathi kwami nani nezinto zonke ezizwayo. Amanzi akasayi kuba uzamcolo wokubhubhisa inyama yonke. Uthingo liyawukuba efini. Ngiyakulubheka ngikhumbule isivumelwano esiphakathi kaThixo nezinto zonke ezizwayo zenyama yonke semhlabeni. Ngiyabonga baba inkosi ngibusele wena. Uma ngikhuluma ngifunda le ncwadi ngiyakhumbula noma ngiyakhumbuza kuwe futhi ukuthi mhla njengoba sekunjena nje manje mhla inyanga yezulu ishintsha ibhantshi lwabonakala uthungo emafini. Lolu thingo lwalenza isivumelwano sokuthi emhlabeni kuzawuba nje njengoba namhlanje sekunjena nje. Inyanga yezulu iphuma emzini oyingcwele wasekuphakameni ithwala imithwalo ibheka entabeni yasenhlangakazi. Uma ibuya lapho yabuya amasango engasekho okungena yathi koloko lapha emzini wenkosi yakwaNgcobo eMaqadini. Ngaphuma mina ekhaya ngingazi ukuthi umhlangano siyakutholaphi, kodwa ngase ngithemba kumfundisi uNhlengethwa ngoba wayesehambile phambili ezwe ukuthi umhlangano uphumile uye entabeni ulandelwa ngemuva lapha uNkulunkulu esekhona. Uma ngifunda le ncwadi ngikhumbula ke lolu suku lokuthi inyanga yezulu uma ishintsha umoya nebhantshi kwabonakala uthingo efini. Lelu thingo lwalusho ukuthi sizoba nothingo lwamakhosazana singakazi ukuthi kuzaba khona uthingo. Ngikhuliseke ngumfundisi uMwelase nomfundisi uNhlengethwa kuleli vangeli angixolise kangisashongo umfundisi uMthethwa lo kodwa inkosi ibatshelile abantwana bayo ethandana. Ngingokuzalwa ke kuzo lezi intaba zaseBaqulusini. Leli hasha akhulume ngalo umfundisi ubaba umfundisi uShoba ngiyalazi ngamehlo ihashi kamfundisi uMwelase omdala ngaphambatiswa mina ngalo. Ngase ngithutha la eBaqulusini sengiya ezweni lasenhla sengiba kumfundisi uNhlengethwa. Lapha leli vangeli lithe uma likhula lakhula ngiseduze kamfundisi uNhlengethwa. Nobaba ke uHadebe wayeyaqhamuke washibhanga. Mfundisi wayenolaka kakhulu eshaya. Wayenganqeni ukunishaya. Sinokhumalo nje sasike sishaywe size sithi hawu salisusikhawula baba usiyawushayana kusasa. Kunensizwa yaseMambatheni ayikahambe emhlabeni sekhona. Eyagcina ukuze enkonzweni eNyukhasela mhla esishaya kanjalo umfundisi kaDebeze
sithi thina noKhumalo usalisosikhaula baba uyoshayana ikusasa yagcina lensizwa isekhona yagcina ukuza enkonzweni ngiyanibongela ke eMananzaretha akhona namhlanje lolu dumo olungaka ingathi singelone uma loluthi ngolubonakala lapha ya ilona lolu olusinike unyazi lwezulu asiswele asidingile sinonyazi lwezulu noma zikhona iziwenguwengu ezibiza inkosi emajajini nasenkantolo kodwa okeke kungijabulise mina ukuthi uma siphambi kwayo siyibone yeneme kungaguqubeli ubuso nayizolo nje silapha ya emzimushe emnambithi sathi uma siya kuyo yathi uma iphuma ngabheka ufesi wayo ngawufica unjalo njengoba uhlala unjalo inomusa inkosi yamakhosi unyazi lwezulu uNkulunkulu ke unyazi lwezulu noma ungebone kodwa mina bengithi bona nawe ukuthi uNkulunkulu lo lapha embhalweni siyamthola uJesu Kristu ukuthi wayephilisa abantu kodwa wayebaphilisa kanjani na kwakuze kufike yena mathupha amthinte umuntu ngezandla kodwa lapha unyazi noma luseKiptawini noma ngabe luseBeshwanaland noma ngabe likwamzilikazi kaMashoba kodwa uma sekufike nje isigijimi esizobika ukuthi nangu ogulayo luthumela insiza eyodwa ibe zinsiza eziningi lokuthi inkosi imbusise abese phila lo muntu lokhulumayo nje muye lona ophiliswe kanjalo ngelinye la kwakuyizo lezi insuku ngonyaka loya inkosi le nenyakatho ngangilale ngithi ensukwini zonke sithi siyahamba siyakhona inyakatho inkosi senkanyezi sinomshumayelo umwelase nabanye abakhokheli ngilokhu nginonembeza ukuthi usuku olulodwa engalucela enkosini ayinginikile usuku ukuthi iza nini ethandanani mhlawumbe uma ngifika enyakatho izawufika inginike lolu suku imini yonke ke ngangiphila ngingenalutho hamba ngemoto nje uMercedes ngiqoqa insimbi zesuzu ukuthi ngini kumakhenika angilungisele yona lapho ingalungile khona kodwa yenzeka indaba ntambama ngifika ekhaya ngimisa imoto uma ngiyimisa imoto sengiyahluleka ukuphuma emotweni uma ngiphuma emotweni sengithatha umlenze ngamunye ngoba ngakhweza amahlombe ngeze ukuthi amandla ngenhla akhona wona amandla sengithatha umlenze ngamunye nguphosa phansi sengizama ukuphuma la emotweni ngibambelele emotweni sengihamba ngemoto ngize ngiyofika endlini hamba ngobonda lwendlu ngize ngiyojikela ngale ngasekitchen bese ngifika ngehluleka futhi ukungena endlini bakhona yini abangcwele endlini
uma ngihluleka ukungena lo mechanic engikhanda kuye imoto le uyayathi uma eseyikhandile bese iletha sengiyayizwa ke nansi hodlozeliza so kuyangidedela lokho kungibambile sengingena ekitchen mangena lapha ngivele ngedlule ngiyoshona ekameleni embhedeni ngiyolala uma efika unkosikazi umakoti ethi nanga umbathu seyilethile imoto ngithi mina mtshela ukuthi akahambe nayo afika ikhiya emzini wakhe kodwa angakhohlwa ukukhiya ulogiya angisenawo amandla okumbuyisela emuva kodwa ayikho indawo ebuhlungu engizwayo ngene embhedeni ngilale kwaba ukugcina kwami ukwazi ngalo mechanic ukuthi kunjani phandle nokuthi kunjani lapha endlini ebusuku ngazi ukuthi kwakwenzakalani uma lo makoti omncane eseshayela ekhaya elikhulu ziza izingane zizongithatha uShembe unyazi lwezulu uNkulunkulu uma bengithatha lapha bangisa eclinic angibaboni mina sange ngibabona nase clinic leyo angibonanga ngiphaphama mina ngase ngise endlini kwethu kwankosikazi omdala uma ngikwankosikazi omdala endlini kwethu uyangimemeza umfundisi uNtombela uthi uNtombela wena Mzonzo ngangisanda kubuya ke lapha engangihamba khona kodwa uNtombela yena wayememeza njengomuntu nje ogulayo nje obese khona la emhlabeni kanti ngase ngihambile iphaphama lapha ngiphaphama izingane ziyakhala zithi sifune umfundisi uKhumalo samtholi sathola uNtombela njengoba babekumemeza nje sithaka kubike enkosini inyazi lwezulu uma engimemeza uNtombela umemeza njengomuntu nje yena isiguli nje esigulayo esisabonayo nasemahlweni yayibuya ngaleso sikhathi ingqondo ngoba uNtombela sengibikile lwangivusa unyazi lwezulu lungivusa kanjani unyazi lwezulu luthi kuNtombela uma esengitshela yena konje siyanini kuye one day wakhe awucelayo unini awusho uNtombela athi ngomhla ka-19 luthi unyazi mnikeni idate yakhe uzawuvuka mnikeni idate yakhe uzawuvuka yileso sikhathi engavuka ngaso usungasho-ke nawe uthi igama lami elinye ngimavuka ngedate yonyazi ngiswele imilomo unyazi yokuthi unyazi lwangibuyisa kodwa ngangihambe kahle uba ngahamba ngaleso sikhathi ngangizohamba kahle ngoba ngangihamba ngifuna umuzi wonyazi funa umuzi wonyazi
kule ndawo engangihamba kuyo uthi lona ongilayelayo angimboni kodwa uyangilayela ngiyeza ukuthi ungilayela yiphi indlela uthi hamba uthi indlela eyonyazini umuzi wanyazi ulapha yaphezulu kule ntaba njengoba ubabona laba abaqhamukayo phezulu bembethe ezimhlophe njengoba nizembethe nje ezimhlophe uthi uyawufika lapho-ke kulapha uzawufika khona uthole unyazi umzwe wonyazi kodwa uzawuhlangana namakhehla amabili iwona lamakhehla ukulayela kangcono kunami ukhuluma kodwa ngimboni kodwa indlebe ziyezwa bese ngihamba ngempela ukungilayela kwakhe ngithi uma nxa ngijika lapha athi angijike khona sengibamba indlela eyaphezulu lapha entabeni ngihlangane nawo lamakhehla amabili abhinqa amabheshu iy'ntshebe yikhawula lapho ocabangweni ngithi uma ngiwabheka lamakhehla ngiwajabulele mina angibuke kabi bese ngesaba ukwakhulumisa nokubuza indlela ngoba laba bantu bangibuka kabi yileso sikhathi-ke lapha engibona ukuthi unyazi lwathumela lamakhehla ukuthi angangamukeli angibuye ngize emhlabeni njengoba ngikhona nje angazi ngingabonga ngani ngoba unyazi solungiphinde kabili lungenzela lokho muva kubuya lokhu kufa futhi olwaluxoshile unyazi kubuya kuyisondo ade sibhiyoza nje namakholwa asinomsebenzi kwaNkosi ekhweni lami elidala kodwa ngikuzwa ukuthi esiswini sami akulungile esiswini akulungile ngibuye nabantu ntambama ngibabeke ngeendawo zabo ngihamba ngayo le veni ngihamba ngayo bese ngilala uma ngilala kuze kuse kungavumi ukuthi angivuke umzimba ukhathele kodwa ngwazi ukuthi ukhathaliswe yini bese kuthi uma kuyawushaya o-11 ngithi hayi nkosikazi ngicela ungithathe ungisekudokotela akulungile kahle athi yena hayi baba phumula kwenza ukuthi uhamba kakhulu awuphumuli ngithi hayi sekweqile ngisekudokotela uma ungangisi ngiyayithatha imoto kodwa lapho izoma khona endleleni kuyobe kufuneka wena abese lumshaya uvalo abese eshiya omunye lapha kulesi siphaze kuyisona esimbambile abese ngithatha ngemoto ngisekudokotela uNkosi khona lapha eMondo uma ngena kudokotela uNkosi engihlola ngizwa eseshaya kakhulu lapha esiswini angithi phela udokotela bayakhumulisa ke singahle usale nje ngeze shaya lapha kuthi ku wathi udokotela inkulu indaba la ho bengithi angiguli kakhulu nje athi udokotela njengamanje ngizakubizela iambulance kodwa ufuneka kuwe izandla ezihlakaniphile ngizokuthumela eThekwini noma eMalisburg lapho kufunakala uyosetshenzwa khona kungasi ungasetshenzwanga wala kusho ukuthi uma ke kwadlula kulesi sikhathi uyahamba wena kodwa ithemba lami ke lithi khona unyazi lwezulu lwalusemzimusha emnambithi lwasemzimusha emnambithi ingithathe ke ambulance ikutuze nami ubusuku bonke unyazi lwezulu lubiza iambulance lwayibizela mina ngedwa ayihambi iambulance nomuntu oyedwa uma iyalena koMalisburg nakoThekwini
bebe baningi abantu abazongena noma kuphuma ibhasi ngaphunyelwa mina iambulance ngingedwa ngoba yayibizwe unyazi ngoba unyazi lusathanda ukuthi ngibe nani maNazaretha yakumuza nami iambulance imphikelele eMalisbheke ngathi mangifika eMalisbheke bangiphuthuma masinyane bangisa eTheatre uma bengisa lapha eTheatre ngahamba sevele sengisayinile kulo dokotela ngoba wangibuza ukuthi uyavuma ukuya eTheatre ngathi mina dokotela kusemandleni akho ngize lapha mina ngizofuna ubani ungisize ngasayina angishonga ukuthi ngisawubikela umkami sawubikela izingane zami ngoba impilo kwakungeyami mangifika lapha eMalisbheke bengiphuthuma bengikhumula benginikeza seTheatre mabe ngiquba nenqola ngoba angisaqala ukuya eTheatre kade uNkulunkulu ayengithanda ngithi yini uShembe ngithanda kangaka uyangithanda uShembe angiqala ukuya eTheatre ngomunye unyaka ngaya kuJuly bathi abanye hayi umthetho uphume ngelimnyama eTheatre hayi kanti hayi unyazi lwasesothungweni njengoba ngifunde incwadi ichaza ithi kwabonakala uthingo efile ngaphuma ngavuka ewodini uma ngivuka ewodini lapha eFlyet athamanese hawu lokho kukhala kangaka uthi kuba kwakho ngumfazi kwakhe uyawuzala khona lokho angaboni njalo emahlweni ukuthi sengisewodini ngigcine ngiseTheatre thula ngabalokho sibangela umsindo la awusamemezi ngalo uNkulunkulu wakho okade lokhu ufikile ulele lapha esibhedlela usimemezela yena indlebe ziyezwa kodwa ngibaboni kangiye ngithi njalo uma sesilala lapha esibhedlela bese ngihlabelela ngithi sokufanele sithandaze sonke ngithi oh shayayo oh shayayo Ngibuyele ekuyeni kwami eMalisbheke uma iteshi bengifikisa kuzo ngiyabala njengoba ngithi angiqala ukungena eTheatre uShembe kade ayingithanda mangena estation sokuqala ngiyabala ngenhliziyo kodwa ngithi Shembe nyazilwezulu
uzongikhumbula. Suso lapho ngiye station sesibili. Suso lapho ngiye station sesithathu ngithi ya songesokugcina. Sengiyongena. Ngena nami ke nyazi lezulu uzungangilibala. Sengenile zenziwa zonke izinto angifi. Nanso inkinga yami yokumemeza unyazi angisafi futhi manje. Uthi unesi lapha ngoba lapha ethiyethe wena wakaZoyi abaveli ngaphambili ubabona bangimemeza bengapha ngemuva. Mthetho lokhu sabela usabelana wena ngoba jaha ukusebenza thina ngawe. Jaha unyaza likabanikeze ukhiye okuyiwona bese banika unyaza umjovo omunye bawuhlaba lapha ngasembilepheni ngagcina kufutha ngalala bayenza intando. Uma sebeyenzile intando uma ngiphuma lapha ngiye wodini sengisewodini ngigcine ngisethiyethe lapha edindele imali esiphele. Kunepipe kabalihlohla lapha emlonyeni limhlongo leli pipe. Uma ngileke ngifaka leli pipe limoncule umfazi womlungu uthi kimi kwinya ngithi mina ngoba inqondo ayikapheleli kahle ngithi mina ungidlisa isibindi sengwenya. Uthi ngwenya kanti uthi gwinya. Vele ngihluthulele le pipe ngilishikijele kuya emahlweni alihlangulami angibuke nami ngimbuke ngilele phezulu embhedeni. Mkhulu lo uNkulunkulu esimlandelayo. Ngike ngasho ngathi uJesu wayebaphilisa abantu kodwa wayezafike kubo. Kungakho kwakuthi uyaphuza ukuzwa lona esinaye akaphuza ukuzwa lo uNkulunkulu esinaye. Ukuphilisa ngaso leso sikhathi efikile lapha ethandanani kwababaza umfundisi waseyoni uNdlovu wathi awumthetho kanti nihlala nikhuluma nje kanti hayi ukuthi uzamthinta umuntu uyababuka nje ebabona besukuma kuma wheelchair kwasukuma abantu abathathu. Uthi hawu kanti ni akabaphathi nangesandla yababuka nje. Ngithi mina yiyo leyo Ndlovu engihlala sikhuluma ngayo yiyo leyo kungcono namhla uzibonele wena ngamehlo. Siyabonga uma ibandla selingaka suka kude nina nifika kuleli ibandla amafoto esenwafaka ngodede nje thina sike saphila endaweni enzima ifoto wawuyifihla kuthiwe umazisi wakho uboyifihla obaba nomama besiyala ngalo fihla ifoto ngoba ngumazisi wakho bangayibona abantu sike saba noNkulunkulu thina ofihlwayo kodwa namhlanje sinoNkulunkulu ongafihlwa. Namhla izizwe zonke abantu bonke balangazela unyazi. Bathi lubuya nini unyazi la emondlo ngoba uma kufika unyazi akekho umuntu olale ngadlile.
Oh, nisho njalo na batehene lufika unyazi badle bonke abantu. Sifuna usitshele kusenesikhathi ukuthi libuya nini. Sikwazi ukumemana. Sizonyazi. Omunye nje ubelapha ngolwesini wakwaVlakazi. Naye webelokho ephikelele ebuza ukuthi kanti libuya nini unyazi. Ya unyazi uthi abasedumbe. Ngifuna ukuya eDumbe. Uyangifonela ngolwesine ngithi, "Hayi, uthi sengikhona esangweni kulunyazi." Ngithi mina funa umfundisi uSimelane. Uyena ozakusonyazi. Ngoba mina ngingabikho ngize ngapha ngasekhaya kodwa ngiyabuyela. Lo nkulunkulu esinaye uthi ngomnye unyaka lapha enkumbulweni eMnambithi. Uthi kangizile ukunishumayeza. Kodwa ngizovuselela onembeza. Uthi wanishumayeza, banishumayeza omkhulu. Nobaba wanishumayeza. Mina ngizovuselela onembeza. Uyajabula umuntu owavuka unembeza wakhe ngalowo nyaka namhlanje njobe lapha nje ulethwe yilowo nembeza. Lutho unyazi thina sihulumeni lusho lapha enkumbulweni. Uma sifuna itiyela lela lingene lapha ekhaya lingangena wangela ngelodwa lingene itiyela. Kusho lo nkulunkulu esinayo unyazi lwezulu. Sinonkulunkulu unyazi lwezulu. Uyayathi untombela uma ekhuluma athi uNkulunkulu ngaphezulu kwabanye uNkulunkulu. Ushembe umoya. Uma eshintsha ibhantshi amandla aphuma ngene la. Ungayibhayizela ke wena uye lapha bakutshela khona abanye. Hayi. Kodwa isihlabelelo isobelo sikulahla. Noma ngashona le kodwa isihlabelelo leso siphetheyo siyobe sikulahla. Ngoba leli verse lithi vusa omunye alisho ukuthi vusa abanye. Vusa omunye endlini yakho holy bandla. Nantu unyazi lwezulu yesihola. Aliphelelwa amandla. Noma thina sesifuna ukulwa noma sibambane nabo ngesandla laba abasibangisayo. Hayi, unyaza lukho lapho. Nenyanga yezulu yasho njalo yathi uma nifuna ukulwa nibuyisele kulaba oyakulwa engabe sabuya la ahambe njalo. Ngoba sithina singabantu basemhlabeni sazi ukuthi enye into ilungiswa induku. Ngasho nami ngomnye unyaka elinda othingweni. Ngathi mina hayi laba bafundisi asebehlubukile abaganga ngothingo. Asibashaya ebuthelezi. Walo ubuthelezi waselinda. Kodwa hayi Mthethwa yabonakala wonke lo msebenzi. Ngathi mina uzaboniwa yini sikhona singamadoda. Awusethembi wena. Ngathi mina ngimfishane nje ngizawulenga kuwe oyedwa bebade nje. Uzongibona sengilingana naye ngoba ganga ngoNkulunkulu. Nawe ungagangi ngonyazi. Noma sengigugile nje ngiyawuthi sengilenga kuwe. Ungagangi ngonyazi. uNkulunkulu wethu lo. Uyasithanda. Uma esethi nje azisuswe uwenkosi silezo zikale azisuswe uwenkosi
enkulu indaba kaShembe. uShembe ungene emajele uthingo lwamakhosazana olwabonakala efini. Lwangena emajele ukuthi lwangena ngalephi isango babonakala ojele sebesinika indawo phakathi sangena. Mina uthingo lwangithume mina ejele. Hayi angiphuphanga. Ngangihambele ekhanyeni itempele okuthiwa kusekhanyeni entinini. Ngaluza uthingo olukhuluma lapha ngathalaza hawu ngoba izwi lenkosi elikhuluma libi. Luthi hamba uyoshumayela ejele. Kunabantu bama balapha ejele. Ngiyabafuna. Oh, ngisathalaza bese ngibona umfundisi nanga eduze kwami faka ukhololo ngwakwamkhize ngibese sibuzana. Athi bengizohambela amabandla la. Ngithi nami bengizehambela wona amabandla. Usebenza phi mfundisi? Athi ngisencome. uShembe uzenza zonke izinto eseyicuphile ukuthi uzawuzenza kanjani. Kungenwa kanjani lapha encome? Nanti izwi lingithuma lithi ngiyancome. Wayesekhipha idaya yakhe encane nje, wayesengibhalela wayesethi bhalela la. Uma ngibhalela la ibuya impendulo ithi isikhala kasikho. Bese ngemva kwalokho kuza umfundisi umloyi waseDashi hlangana naye kuyisabatha. Ngiphincela inkonyane yami nje uyaluza yona siye ekhaya sephumile inkonzo. Uthi umloyi umfundisi umloyi ngiphuma kwekhampetho ukagula inkonzo uthingo ngeke angisala ubuthongo. Ithi kangisekuwe yoshwele nceme. Ngithi mina ibhinqa ngiphi uthi ibhala umhlali lethe kimi. Ungabe usayifaka si lethe kimi. Ngibhala ngempela ngayinika yena umfundisi umloyi kwaphela iviki yabuya impendulo yathi ngize ngisoqala kungolwesithathu. Uma ngicela emsebenzini ngoba ngangisasebenza. Mangicela emsebenzini lifomu ayisayinwanga. Angazi noma uzwa kahle uShembe ukuthi usebenza kanjani. Mawucela lapha emsebenzini usayinile ifomu yokuthi uyanikwa imvume bese wedlelwa usuku. Uma nginikwa leli fomu awuzange banginike. Ngahamba mina bangivumela ukuthi akulungile ngihambe ngolwesithathu ngabibiko. Ngaqala lapha encome. uShembe zonke izinto zenza ezazi. Lolo lusuku lwami alufanga kuze kube manje ngazi ngathatha impression lo ngithi bazawuluvusa. Abaluvusa. Mkhulu lo uNkulunkulu esimlandelayo. Mkhulu kakhulu. Swela imlomo yokubonga ukuba sibe noNkulunkulu emhlabeni. Lapha nejele baningi abantu abanye abambonayo uShembe. Ngelinye ilanga ngibanika inkonzo. Ngithi abafakazi kodwa ngibabuza ukuthi wena waboshwelana. Niyibonile inkosi ewambutha athi khona lapha nejele ukandakandi ayushayela wawubhalwe ukuthi umntwana wala wofela la. Kodwa namhlanje unaphonyazi. Kungasenguyena oqala omunye kwaDlamini naye wayegwetshe udilika jele waseMalisburg. Wayehlala ekhonini uma ngiyobasontisa athula hlala. Uma ufika kuye sekuyilunyazi lo. Uthi ufikile uNkulunkulu wathi wena uzohamba ekhaya. Amen.
uthi ngemva kwalokho umphathi wejele uthi kangihambe ngiye eMalisburg izifundo zami sengiyayiqedela khona bayafunda lapha phela ejele uma efika lona eMalisburg lapha yashona leli jele elikhulu eWestville uma efika khona uthi umphathi wejele wena namhlanje hambe ekhaya kuqale kwasho unyazi lathi wena mfana uzohamba ekhaya zindaba ke lezo zikaShembe esiphetheyo kubani sidluliselekini ningabo baphatha kabi kuma sebeze kuShembe ngoba kanibazi nibo baphatha nje kahle uke wakhuluma lapha umfundisi ekhokhela izolo uhlatshwayo uthi hayibo ukubonakala umuntu ethukule athi angiphiwe hayi uzozungiphiwe nje kanti ngowakho futhi uzozungithande nje ngiyimali imali ethandwa yibo bonke abantu uthi omunye umfana ngibanikeze ukufakaza uthi wena wahanjelwa abazali bakhe emncane wayesethola umsebenzi onzima ukuba inkabi wokusoconga uthi umanca besuka eGoli beya lapha emahlabathini beyomenzakalisa lo ufuna la aluze impilo yakhe uthi umanca ebengenile lona abazawufonelana naye ukuthi waza sengimbonile ukhona yena wasala waphuma wayohlola umuzi mase sikwenzile lokho ngophuma kanjani uma ebuye ezohlala emotweni kubuya inkunga akasaboni lo muzi usebona amachibi nje amadamu akasazi ukuthi mayephuma emotweni uza kwenza kanjani uma isuka inkungu emthinta le yathi waza ebese mdedela inkungu abese lo muzi kawukakelezele kodwa ukakelezele ngamatsha amhlophe uyafika lapha yana sekunesango lokuthi uzawungena la uphume la alisekho elinye uphuma kulo uma efika lapha ya ekhomba ngalesi sibhamu sakhe esincane ngazi uKhebani inhlamvu ayiphuma aphinda holelese esikhulu akhombe inhlamvu ayiphume bayakholwa lapha ekhaya bamemeza uShembe usilekelele Shembe silekelele Nkosi yamakhosi aza ibuye ingqondo athi ubaba lozokwenzakalisa abiza inkosazana wakhe wesibani letha umkhonto wami mbambeni bambambe uma umkhonto usulengela kuye anaye amemeze wena uShembe bese bathi hayi miyekeni usememeza inkosi yamakhosi uza kuyithini ke wena le ndaba kodwa inhlamvu esayibhekiselena wayekhohliwe ukuthi uShembe uzayibamba inhlamvu umbambo wenhlamvu lo singaphumi ziningi indaba esingakhuluma ngazo ngalenkosi esilandelayo ngike ngifunda incwadi ekuJohane 1 ngithi lapha ubombele obhaphathe sabantu olwandle bathi bemthwebula bezizwe babonakala izingilozi akhona lawo mafota nami nginayo kodwa ngifakile namhlanje ingilozi zilokhu zagcina ukubonakala le kwaIsrael kodwa lapha kuShembe zabonakala kubhombela nangalelo suku uhulumende wayekhetha isotsha lingabeki phansi sho njalo ikhehle lidala lomlungu lapha eNgoje ngisebenza lapha emgwaqeni lithi nina ninenhlanhla noNkulunkulu emhlabeni
lithi ngangiyisotsha ngisemusha uShembe obhabhathisa abantu olwandle kwakhethwa isotsha lingabeki phansi ukuthi uma beke nje kwakhona abahambayo abantu nalo loluhlanya lungabuyi uma sebemthwebula nazi ingilosi ithi le ncwadi uyawubona izingilosi zehla zenyuka phezu kwekhanda lendodana yomuntu uma ke sigijima naleli ivangeli bengiyifihla leyo foto ngiyiveze ngoba phela sike saba nencindezi njengoba kade ngisho bengiyiveza uma sengeinkonzweni sengizophuma ngomnyaka bese ngifunda uJeremiya 10 uma uJeremiya 10 ethi ugawula izandla ehlathini ngezandla zombazi lokhu kakukhulumi akuzamazami akusho lutho bese ngivula umnyango phenye ithende ngibaleke lapha eKipa sineke omama basebeyikhumula icathulo lezabo amakhokho la sihambisa leli ivangeli ukubani silethe kini sengathi leli ivangeli senikulo njengoba sifika sanifundisa nina elifikileyo ukuthi kuhlalwa phansi nikubekezelele ukuhlalwa phansi seke wezomunye isikhulu esinye lapha eThandanani seza nesitulo saso ngizakwenza njani na uyahlonishwa lo muntu mkhulu unezimali zakhe okwamazibu ngithi mina hawu khondlo okuvumelekile mfowethu mnewethu woza ne-wheelchair uma uthi awukwazi ukuhlala phansi ngiyakuzwa ukuthi ufuna ukuzokhonza kodwa uboza ne-wheelchair ivumelekile-ke i-wheelchair hayi ohlala esihlalweni lapha munye akekho omunye ozawuhlala ufuna ukungibophisa uma ngathi hlala la esabatheni baza ngibopha ibandla lethi senginomunye uNkulunkulu weza kanye ke ne-wheelchair uma esephuma usekhohle usekhwanguzela uthonsi ihostini akaphindanga abuye kuze kube manje akasabuyi kodwa wathi uthanda ukungcwatshwa ngamaNazaretha uthi ngoba uwathanda ngoba awangcwatshwa ngebhokisi angcwatshwa ngohlaka lithe lami ngeke singcwabe ungayinikelanga ngeke uza nesitulo sakhe nje uzozama ukuyinikela kodwa unyazi kade lukhona engezanga maNazaretha amahla ingcwele uNkulunkulu emuhle uShembe esithanda kangaka cha mina uyangithanda kade ngibuyisa ngiyahamba uma esevumile ngoba kuningi engikushile engibuyisa uShembe lapha eDumbe bangofakazi angisefika lapho isikhathi asisangivumeli sesivuma ukuthi lapha ebenginikwe khona enkosini enkulu engcwele yasezulwini angibuyisele khona Nkosi yamakhosi Nyazule Zulu Dokotela Nkosi yamakhosi Siyabonga amazwi amnandi lesophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samakhulu amabili 211 socela umbangeli Mvelakazi wasekhulumani asawalele lesihlabelelo inkosi imbusise Nkosi busupha abangcwele
The